Dyilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana. U fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi tekele enhlokweni ku ri varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga ingaku a va swi twisisi ku Mahlalu wa Xitsonga hi wihi, Dyilolostro hi wihi. Nkarhi wo tala mi kuma vanhu va ku mina na nkulukumba loyi ha fana. A ni swi tivi bava yi khoma ni foni mi hlamusela kwale. Mina Dyilolostro lowa xigodi. Okay, Ka Dyilolostro channel hi le xigodini. Kasi nkulukumba loyiwa hi Mahlalu wa Xitsonga. lowa le Laha mina hi le ntsindza wa Xitsonga. Vanhu va tolovele ngopfu leswaku hi le finalini. se va swi katsakanya va ku lowa xigodi hi wihi, lowa ntsindza hi wihi. Nkulukumba lowa xigodi kona nyana. Mena wa phepha nyana. Lani hi le ntsindza wa Xitsonga. Mina ke La hi le xigodini. va swi vona ku hi fani. Dyilolostro. Ndambavisa maluwa.